ka AICS haki laitli ki jika hikai bantip yakakor komputer hari boy district hanongpo ha umsning bat ha boy rombong bantip kambnya wanmi haki institute jongi lade pun syangi tangkata rengi diru yakakor komputer hakador ke babit bat kimar ki batip top Hakajingya inti jongit khat kaseng KSU bandawa nak sarkar ba ka jingthong kam thungjam kade banlong dak badai hok bat ka basai hakru company ya risol jongki examen thungkam hakasi tho diang jongka tayo balala kitu khat jong seng KSU na riboy district lengba ka employment and monitoring cell hakajinglam samla ban job maring badai chairman ka employment and monitoring cell jongka seng kitu khat jongka seng habalit kendu ya Raja Brahma MCS badai ADC ka riboy district Belong ru hak juga por members ke 3 jong ke district selection committee dak ba ai sandan ke jingtho ke balak banrap ya ki khat santeli ki mat jingdawa jong ke seng ka bagi khat ki la pelong ru ya ke jing sampai ba dak ki kot lingkdom ki balak tho ya kini khat santeli ki man bagi paj ba ki bentep syai halor ke rukom thungkam thungjam ki balak pelong dak sarkar lingba ki district selection committee bat ke MPSC haba ajing keren skilat pathai kubor hak te kesngi nakliang samla ban job maring ulong ba ka rukom thungkam thungjam hapo ka jela kamlong shu ka bakhuj bat ka basai kani kala pelong pat yak samla ki badan yak ki kerdan puli kim yo kam yo jam handrai ki badan jingedai bat ki politician ki syak yo kam kini ki aki kala pelong yak ki khat jong seng ban sim ya karai bandawa nak sarkar ba hak jing thungkam thungjam kam dei ban yak le lang bat ka politics khnang ba ka jela kan kiu da ka jing don jong kinong trei ki bastat hakshna tri kam bo pher Daga baban rap ru baka jing penslam ban penmi ya risol jongki examen thungkam kawara ya jing kulmar jing mut jongki samlawat kam Kasih naglang lagi ka Khasi Student Union North Khasi District lamba jongka employment and monitoring cell jong seng ni lawan hang ni po DC office ndo DC hot naglang jing bom don jong DC ni lai kendo no ya additional DC beri of the 4 members ketri yang ke DC. Iwan hangnya bani kendo ban IT ya kita ki katsan teli kimat di banang liang di kasal di jong keseng di kuak ban Aisyah ka DC ka district selection committee bahkan menteri kam yang kita katsan teli kimat di banang jong keseng di bawah. Ni ya kani ngilali ru nang liang jong keseng napo CC kila depan ya ban tha ini habro di distrik jom kejela kejungi bangin ayah kini ki mat dek dek karsan teli mat nam ka ban pha shu ya ga jing trikam jong ka DC dengan shu kwa ban itu katon teli mat ban lagi keseng ni dawa na pasokar bahkan pentrikam ni karsan teli mat tolong goi kwa ban itu yang ni tolong ba ka jingdon jong kita ki non official ibawan lang ba ki political appointee ti ka jingdon dikne bunsin ni ba jingdon be kata ka jingong ba karukum thungkam thungjam tamlong ka bukhut ka basba kenlang jing kaseng ka na kimat tolong ba ni dawa ba yakini ki jing thungkam ba kinbe shu bandon da kita ki ta ki non official members no bakin be bandon da kita ki political appointee bakin rung untuk bandon bentalang lang bangin yo ya kataga tungkam tungjam ka bukut bat basba kiwei pade ki bangin pindu ngitep ha bafo ka DC po ka district kejungi mentala kumba sausnam klem ndok ya kataga exam lane kita recruitment di result ru ndai harjinya nduk mene layo ke tip di sai ba ada ya ka result ada ban bana ban ba harjing sisahi ketumba niyo tip pelong ba ya rukum tungkam tungjam kade banya dalam numno kadi kuat di keseng kade belong baik ba kade bendon da kalendar sistem bemut ba manla usnem bahkan ya kita ka jadi tungkam meneta ka recruitment process ndai gi gumbalong menta hadin sausnem hadin arsnem ti kene gabu di gajing ya ki samla di bakwa wat kam wat jam
Di bat haguju ke poru nagleng di keseng ibu kijing dawa baki baru ki recruitment proses lah kumno sekali ban pendap apa ini kinru benai tenang ba inyo kalat dikri syai nuksa ipi pada kasilam kumni obat heb menta kumagilong menta hadi si jungi ibabun kiba lajak ya taurul nombor dan lajak ya demikian ki hab ban wat biang kadau kolong ba na kadau kejing bom biang ke por ane bom don ni kata time frame ke biang ban out ya ka result ane ban kendok ya ki exam ki wa niat lembaga diisi jadi juga sengi ai kita jeng ajumun di angju por jeng dawa gini ba nani shipment ba sokar ba nagleng juga diisi lakin shimkiai gini ki marki banyu ana kasan Pidan kam projector ban peni film ne pidan kam projector nak bentaki awareness program jompi pun singi ni ai wai shapi pran nyau lai wei kendai hendru ar nyau lai